silamukele njalo bantu bakithi kweza kithi television lapho esikhiqiza khona into esikhala mnandi igama ngoCruise ijahala komoya khona ngale ePlumtree Kondolwane bantu bakithi silenye indoda kumbe ngithi couple ngoba these days angithi content isihamba ukuthiwa couple content lo munye indoda la hayi sathi sikhuluma ngayo sathi uzazitsho yena ngoba ngake ngithi ngizagcina semphambanisa saJacob yebo mntana ayinaphila yebo ngiyabona lamba lo namfana lapho namba lona Jacob yebo so singakangikhatshana ngifuna ukuseduzana uqala la angifuni mina anyway angisimuntu othanda ukuthi bese ngiqala ukuthi hey into leyo iqale nini kwasha baqina lokho uzabachazela ngini ngesikhathi sakho hayi la semsebenzini la yakhala la so indaba eqala vele sideep unamfana kwempilo ngomsebenzi hayi best friend ya yebo ngokuphinda njalo okay hayi sungabingelela ababukeli labalandeli emakhaya okay balandeli lababukeli linjani hayi saJacob lo indoda ethanda ukudla indoda enithi nje ihlala ismart nje yona Jacob tohlala epopotela indoda yikho yena Jacob hayi ngiyabe ngikhuza kuphela umama othanda ukukhuza okay hayi that's good ngiyabona lapha na yakijima lapha hayi yakijima impela uTikTok hayi siyabongela umsebenzi yakhanya so but i-challenge enginayo ngokuthi i-content yenu ayifani yini le engake ngiyibona for example hayi angifuni ngama amagama last time ngakhuluma amagama abantu ngathi ngeke so but anyway lina lohlala ngitshela ukuthi hayi thina sihlukene sithwala sihluke ngalokho thina singathi oqala scope angaze ngizibone scope silokuthi nje ngasihlalele lo bro wami singaphunga kuba nje le any topic ziyakhala siyaze siqala ukubukela ivideo kabantu sithi hayi sesifuna ukwenza njengoba nano just do it natural any story sesingathi sekhombini sibe le story sithi ngasehla siyasenza sombona ngale ndlela ngathi ascope umuntu so mina so ngalinganisa sozum hayi ngasikhulumela yebo ingwani le ifana nale kabantu alright so abathini bona abantu nqabeli bona bayamukela njani umsebenzi wenu so far abantu basiyamukela kuhle sibili siyathanda ukubonga sibili ngiyambona feedback kuma videos ethu angachayisani le phulu moya kangaka ingazi kumbe na Jacob yakuyibona ngifihle hayi ngitsho kanti wayo na Jacob ehlala echinga kodwa lapho nganicocovisile hayi ngaziphendulela lo mbuzo ngaziphendulela hayi uma ngojalo kuba ngale kwamakhamera ngawajayela ngamakhamera yebo okay so far lithini ngeindustry yakithi iliphethe njani yona so far ngathi is good so far is good nje into esiyabe siyicela so far lathi ukuthi kumele kube into esinika lathi imali kube income generation thing ngoba so far kwanza uthayisana lo muntu ethi ndoda ngicela yenzele ungadvertisele ingoma yami le ngilasinta so into lana layo igcina ingekho right ngoba kumele ukuthi hayi ndoda nami lokunje advertisela lapha ingoma yami kube into nje ebenefita siyenze ibe income generation thing but ke ngizanazela ukuthi lina liqina kakhulu ku TikTok okay yabona so already lahlela sivalela umnyango wemali angazi uvela kunanzelela mbe kwayingabomo kumbe yini iTikTok first eZimbabwe singakabali eAfrica ayibhadali that's true so then angazi ukuthi kwakuyikuthi layer ifoundation ukuthi abantu babelazi ngoba iTikTok vele iyashesha kodwa ayibhadali ungabona umsebenzi wakho abantu begijimisa ku TikTok yes ku right to raise awareness but ukuthi kuthiwa khona for imali vele akulalutho so of which brings us to ukuthi ngibuza ukuthi so lino kwenu liplanani ukuthi lani lithole okuncane khonapho
besides ngoba vele TikTok is out. Yeah. So angazi ukuthi bese lizama ukuthi liqoqomele ko Facebook, ko YouTube vele sekuza ngileni mbeni njalo. Yeah, sisabusisa ukuthi nje siqala sasizenzela nje njengento ukukholisa, but along the way siyathola umuntu yabese advise ukuthi if ungawuphena i-Facebook account yakho kumbe ngabe ngixoxa lo mfowethu ku Facebook esithi anginte ungabuye tshona nje mesina uzivulela i-Facebook account yakho lona imali okhuza ukhona ucithe i-location ubusubuya uqhuquzela abantu abaku TikTok ukuthi hayi ngalisi support us please celani la ngale linjani iye khona ba so into esithi siyayenza nje maduzane. Yeah. So we should ukuthi la Facebook account alikabi le YouTube. Facebook account silayo but mafavu ke but ayikho monetized, le YouTube asilayo monetized. Yeah. Manje usiphela lena kumbe vele lilayo imali. Sesifungula ukuthi sifungula iphinda ngeyile vele nali right. Angitsho safundela lathi siyaqala sikabe bakhona abantu asebekhona ku-industry engikholela ukuthi likhangelele kubo. So liyake lenzeni ukuthi lifinyelele kubo ukuthi isikhiphane. Yeah, njengamna lwade ngikhuluma ngayo umfowethu ukuthi sake sixoxa sonke ngowanika iqhinga owasinika iqhinga elinjalo. Siloko ya. Okay. So okunye ngathi ngifuna ukuthi ukwazi kancane. Yeah. Lokhu kuyabona Jacob. Okay. Usuke waba ku arts industry before or yaqala? Hayi ngiyaqala. Yaqala. So awusabi? Hayi angisabi. Kwakuliphupho. Yeah. But angithi uyawazi ukuthi thina abantu bakithi wathi awusungene ku industry uleleli kwasha bacima awusabi? Hayi ngitsho. Yebo. Angisabi. Serious? Sengingahlangana lakho. Ngoba phela sokuzafika isikhathi sokuthi lizambe yenza ama shows ebusuku endaweni ezingekho safe ngalolo or rather ungazijwayela. So izinto okhangelela ukuthi uzazimela zonke lezo. Yeah. So leyo u stereotype wena ukhangelela ukuthi kwenziwa yikuyini ukuthi omama sibakhangelele left. Ngoba babona ngani umuntu ongumfazi kumele khangelele ukuba lo muzi aqoqeke phambili. Bengabona usenza into ze-art babona ngani vele wena kuba lo muzi awusozofika. Yeah. Okay. So ngithi wena usula umuzi awusoze lawo vele usuhle wasign up as ukuthi hayi lokho hayi nesense emakatering ayizwa kakhulu. Yeah. So lo samfani akwazi ukuthi lapha su 20 joke lokuthi bakulabhele ngenye indlela. Wavuma la? La yavuma. Yebo. Hayi siyabonga ke. Now Jacob yazi I challenge enginayo ngokuthi I-art yakithi iyakhula yona. Angiyazi. But okungani kuyangihlaba ukuthi ispeed sayo. Speed sokhula ngani. Ngani pheka amahofo. So yeah, kwenziwa yikuyini wena maybe ngaba nomunye umbono ukuthi ingakhuli nami nabona kwami mbona ngani thina so far thina esindebeleni kuhle asisapotani fully yikho phela mbuza into kubangelwa yikuyini kungaba yini khona ngiyakunanzelela ukuthi asisapotani fully na Jacob ngaba kwasithiwa kungabe kwenza ukuthi abantu singasapotani kuyini ukwenza abantu singasapotani yikufisa ukuthi ngabe lami ngiyenza so umuntu engabona omunye umuntu esenza kuhle ukuthi amqakezele izandla ukuthi umuntu lo uyenza kuhle hayi but yena sehamba sesiyafuna ukwenza okubone kusenzwa kuhle ngomunye umuntu ngobela ngicela ngibambe khona for example khona unqa sithi asifuni ukubona umuntu eyenza kuhle ngeke nanzelele xa ungathola asithi abantu babelandela ama comment akho konke ku right asithi uyethola omunye umuntu ethi angicela ungadvertise le okuyinto kwami usichaya isikiti esimnandi advertise sukanthola kulama likes ubayithini ngoba umuntu sebonana into le isimnika imali umuntu angavele bekwazi into leyana lokukunika imali I think naturally siba nje lokunye okuyini
kuyijealous ukuthi yeah idlozi lokuyanga hayi so ngisho ukuthi asifiselana okuhle bakhona abafisa ngoba yazi into why ngikhuluma kanje Yeah. uzananzelela ukuthi like ungahamba kuma page maybe ngabo maskandi yeah uzathola yithi abantu bakithi abakhomenta kakhulu ungahamba kuma page awama piano yithi sifako like abaningi but okwethu uyabona for instance ngathi ku genre yakho silabo Mzex Mdaweni silabo Mahlalela silabo Madlela manje sokunabo Joyful besenzo Themba into esifana lezo labo mock driver so but angazi ukuthambana ngulike lo share uyathengiswa indabana engithwane enkundleni zokuxhumana khona ke sibele khona ukuthi khona naturally asisho ukuthi natural umuntu nje I think ngabona usenza enye into engani ile khona kufana nginike example khona ukuthi khona singaqala ukumonetize sithi page sithi siyaja khona so ngabona vele kwenda ngami into ngaphungu edlula kuphela but ngaye kwazi ukuthi TikTok ukuthi angaze ngilive ngenzeni akula manje because people at times bale kafuna ukubona wena uthola imali eish but yazi mina ngendlela engilifisela ngakhona inhlanhla ngokuhle so angazi ukuthi kuphela ulive kwaka1 ngiyafisa ukuthi lapha kuya live kwaku2 when I could do that so but it's very unfortunate but anyway into athi ngifisa ukuthi nje kuphela or rather sibonga ukuthi usivakatshela kwenu elikwenzileyo let's hope laba abantu emakhaya bazolamukela ngendlela esilamukela ngakhona lathi ngapha kweza kithi TV yabona inhlanhla into esifisela yona so angazi kukhona yini engasishela khona okuncane hayi yakwazi ngiyona Jacob isichebo sesizwe ufuna ukuhamba we short comedy okuncane asimagine na Jacob situation asithi indoda yabibuza umfazi ukuthi khona wena sensahlangana ungakuthathwa laba othambana nabantu abangaka wena iqalisela khona singachaya right sesingaqala ayikhali kana Jacob yini sa Jacob akutshele mina nkosikazi wena kutheni futhi namhlanje wena sibili ongakayendele kimi oke wathandana nabantu abangaka wena abangu2 na Jacob sa Jacob anje ngitshela nathi kulamanga sa Jacob nathi kanzelani ngokwazi kanti manje why wabuya zonke izinto so experienced in love akuna nto owayebuya phela uyifundela nathi two people bangafundisa zonke sa Jacob ngihambala ama novel mina nathi mina phela ngibright ngitsho nathi kanti wabafazi lingajinji wonke umuntu ngambuza yathi 2 2 3 4 vele nyamesaba nathi Jacob sa Jacob ubuze mina awubuza abafazi bonke but manje into enhlanhla empilo hospital yazi impilo hospital itheni kuthiwa kunomtshini othengwe na Jacob okuthiwa i-lie detector umtshina lo na Jacob uyafika uhlale so e-studio nathi uqondanisa amehlo lo mtshina wakhona sebekubuza umbuzo ngale ngubuze wona nathi ukuthi wathanda abantu abanga ungavela uthi 2 na Jacob wona uyi4 sokuphuma izimbo yakho chame na Jacob sihamba kusasa ufumbulala wena ngubulala na Jacob ufumbulala mehlamo ngoba susesaba na Jacob susesaba yakela udlala ngempilo uyadlala ngempilo yakuchiya mina ngafuna unjani ngivela usubona omunye ngisho na Jacob hamba ngibuluzele angibuluzele ngafuna hamba ngafuna hamba kho yebo hayi liyayeza bakwethu hayi liyayeza hayi siyabonga kakhulu angazi imisebenzi ngiyazi ukuthi itholakala ku TikTok ithiwa i-account ithini kwenzela ukuthi abantu basondele labo babuke bakholise njengami kanje ibhalwe sa Jacob bathi una Jacob le yakhe futhi khona phansi so kulesi bhalwe sa Jacob lebhalwe na Jacob oyi2 imisebenzi yatholakala konke kuyatholakala so then elingabathembisa okwanamhlanje ukuthi definitely ku Facebook kunga 2025 angaphela kungekho ema comedy ku Facebook la ku YouTube siyafaka sizazama August iplanet ukuthi sizame August ukwenza something sizazama sibili okay hayi asibonge abantu bakithi angithi liyazibonela lana ukuthi usa Jacob lona Jacob na lawo sebengenile kuthiwa couple content couple content so let's hope labo lizovulela ispace libamukele ngabantu bakithi asingeke silambe
ukudla kwekho esilokhu esincinda next door khona ukudla okumnandiswa kukhona okwakithi okuphekwa ngabakithi so enye elingafisa ukuthi nawo libachiyele khona lingakavalelisi. Na uqala sathi ukubonga nje sithanda ukubonga ngoba siyabona sithi abantu basisupporta nje umsebenzi wethu bawuvula bakhomenta ngaze ngibone bethethisa njenge ngabuza ukuthi maybe uyakubona nangaze ngibabone kabe ku so we appreciate that. Siyacela ukuthi beyale belokhe bebukela labo andi liyabona yeah Na Jacob okukhulunywa kwaba so right. Hayi khona ukukhulunywa kwa ukubonga. Ngiyaqala namuhla umuzi lehloni impaka ngaka. Kodwa nxa sekungabe kuyavuka idimo yakho kuyavuka manje. Hayi siyabonga abantu bakithi ke besikweza kithi television sukuma Tuesday besichoose couple nawe khazinga into esikhala mnandi nje igama Cruise ngabo moyo elivalelisa ethi sohlangana kwezinye inhlelo